Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Sanang sabon kung dati din sanan kada umisi sa takon di suang samay. Narahinga sundo iswang pedang surga kalau si kau do keswabon iti katira mus kaguin hai. Maya na kasisan dan sampai keswabon puruanan do panambarasan na panatalayanan. Kung si kau lagi tu iti nga manhatang udahin. Kagarasan na pumusarahan om lagi bilad papatan duli papatumbayo kago papaburo do katumbayan dahay. Kapihunong kasari di kakyan. Pinasamayang hay suangan Tuhan Yesus. Amen. Ya, senang kasabon da insan pa kumadati di insanan, puji Tuhan, mantadat panghakan di siyo, kanu tokod kapagyampay kagod ay kasabon na bay no. Ya di na kanaro timpo tokod di bay no, okay? Nga ay manguro. No kadidon kaubasan yati mi ati buati ka. Ya bay no napatihom nakoswang tokod na di dot 1 hari bulan 5. Sera hari pekerja ini bay na kari. 1 hari bulan kari. Hari pekerja 1 hari bulan kari. Oh, selamat hari pekerja kumad insanan. Kumbala ko mina borosat ay happy Labor Day kanga ay imo tidi hilo pagaganakanot community. Tu igiyahit pagganakan nga labor room kaget tulong gi. Nah, pemoleh ko na dit niyak makandot buruk tu bayanan po nga hari buruk gi. 1 hari bulan 5. Om tulo na po panambarasan dati nga hitinapod ay pelajaran toko nga godaan untuk berspekulasi. Nga no, jadi kemudian spekulasi. Miloni kemudian agak-agak ka nga no di agak-agak da dusun. May doge agaw ilo dimpiro na sinodu ka. May dada ko dusun na at mangaga, may agawo, may aga-aga. Okay? Ino po irogon nga minumbalat ay popotan no bo gumu o tulun miyampay aralan mga hak diolo papailih dat tinan diolo iralandit har pagumbalan. Renumi katisyo kumadit tulun ngedi paingkukuroh na pay paririkat disyo kumadi Yesus minangimbayat diolo moy iolo na padinga opus iti pamagunan. Numandi siya po borso kumadi diolo dat
miloh toko popopi da tusin miampai kanu toko laba teka keuntungan isuang got ai kahaharan miampai da paimponu katumbayaan da tumanud di ai pengaturan dau ton duai. Oh ya, may boda ton duai ka. Monondu, 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 main agak-agak ke monondu. Kiro-kiro, may doko kabay dusun, main agak-agak. Okay, hiti na po nga ay nakarait didit paingkukuran ako ipaindalan ng dorogon monta kiti tulun-tulun na kinarahingan. Ino pa ikanihab nga ay minoy hay sambayang hilod gereja muanan. Kahit na di sinuang bayang nga tokom magiuhot-uhot ay ukabay na di hot perbincangan dat niba dahiri. Ino pa di tuhot tat agayo di nga aro duo. Kapagulo na pa nga arat nang ugyati kamayan da Babel ka. Arat ka Babel. Saraw da kayo. Tuhat pa kumodo nga hingga arat tulun karagon. Arama yung tigay perbincangan. Sorohon kabilang pimiagal di Babel kinamay. May soro-soroho. Okay, sorohon kapya dati nga miagali minamonsed manara Babel. Nunuho karati tulun. Nunuhot tuhat pagading hingga arat at tulun di antakan hindi ko iti dondo. Nuno karatan di tulun na minamonsed di manara Babel. Man po intay nga miagali ay sa ibo. Ay noretan dat tok ino po tulun dat antakan ni monsed manara Babel nga mo gipatay-patay. Ay sino lang tokot di may no di diolo korekot hiri tingkat 10 may dilo patamu isang ulun dat gisambot kapatay no penaratu ay sino lang dati di may po siya tukulo o tulu ay sorry bahkan nonoretan dat isi sa bansa diolo isi soboros kinarahingan bika magakuni dat timpo bayno nuno pa yung mandilo pendalano nga tumboyo niagalidit ay araat nga no karatan di hiridit ka. Wah, mana dati kago pagi babarasay. Kumodo hingga arat tulun korogon. Tumanod da pada ko hingga at araat iti tulun kay tirogon. Hingga hinsam tulun korogon. Hinsam yan dorogon ka di halipiat araat at ay nuridi ponondos dati turo sorogon. Araat ka nga alumni bahkan boleh may agalit malaikat terang ka. Kemudian po nga hinsomi. Hinsomi. Bahkan haraw nagi kaboros at ino po irogon da osono nga iyon at tulun ka. Nga ino po irogon da arat nga ang araat na kagyaturos isa di na kailog. Okay. Jadi intangan to kanu po di hilod kasalimpunan nila panambarasan dati nga ay isay madi aratin din itirogon kay titulun nunuy kes ay hukuman bunuh di Singapura di baru-baru di minangigit ta dadad pero winagati di kontok hukuman bunuh hukuman mati nga tumanod na pa didit nuridi
numan imbulaya dahiri nga isiyon na po nga diperalatkan no retali kajad okiyo kakagitulun ka kambing hitam mah tulit kamun didi jadi isay dadit aratid didiri it minangigit di barang ko iminanuhu minangigit pengka to kana gitidot ay isay di arata hilo irogon kay titulun ila na porogon hilo nga maminsuhu isiyo pengka iati na padi nga pinapaindalan hingga dit arat irogon ko iati aga apakah lilo pakuhatan di wah ina pa yung masalah litong Pinay nga hara timpo-timpo lobid arat ako kay rogon itinupagyaman hu iti nga ay sapuro ko piyo bo megal ko osaraw to kaguhit haratik agu minggu gumu ditit kes buli de sikul-sikul di timpunan na padi nga haro ni kantakan di ina pa manimpun da mumanga ay siya mo monatas kapya mumang it manimpun no bo ina pa monatas nga it tambalot daw suway iti kes sa kaugaman dahiti kaya ng dati doon ako panumbayaan ay haro nang himong imbulay di nga ina pa yung mga sab nga it tulun da suway akon ka imong imbul akon kay manimpu ng mga sab nga itulun da suway jadi miagalirogon isyo na hit manimpun maminsu kana pa diti nga maminsuho di mangimbayat ay imbayatan ko no di ina pa ipopausa nga ititulun sa pitulun imbayata na dirogan ni Hawa sa pinapausa pangakan ni Hawa yaw panakiusa ni Adam iya diri bo jadi oh iya na po ipinapot popowon sa karata nung oh iya napod angarat po ay say kamoyan dot ay oh isyo tarat tu ay lan pa duso nga ipinawon sa kamon po nga santab na pati karaton nga ilan na duso na ba nga rin mo irin ni kamon dot ako dan saya ay say piswayan ako kano nga saya nga ito mito okay jadi ino pa dihit pangimbayat torogon dahiti nga momon sa isyo gisambo iati na po nga kanu toko dot mga no bahagian nila kamoyan dot popopi gisom dot ay antaban tokon dot manguhup isuang dot pelayanan na kinarahingan ila busa dati ay wala na mo di hoy oso nang got mangingimburu kumada ka udit pendalan dating buruon itindalanon kada kayo na namintang nga komen gitu kagugu mati mintang nga komen nga kecuali jam matalunalun salamat berjem kumada kayo yung may tamu tatanda ko palalang okay agumutulun dat kapuriman siyo agumutulun miampay dat apurimanan diolo popolo satusin kumad lembaga dati may ino pa ito sinidi nga kanum manguhup isuanggat pekerjaan di kinarahingan okay iso na po ay kapagalan dati nga borosan toko dot ino pa gereja nunu gereja mandat dati gunobay no gereja ay say soro ko gereja tambulian dito saraw kasari haro pa gereja suway ka may dada ko boros no pa gereja mandati anod ay kapagalan do bay no
Iguli-gulin di gereja Tembulion. Gereja Mongkulat. Wah, gereja Mongkulat harohot tanah de gereja hopodoikar. Nga aiso dihot ai budget de mengukab tanaman det kalau pasawit. Main di Panil Jaipin polosok dot 10.000 gereja montok membuka di tanah hopodoikar. Nah, jadi miampai opurimanan di tempinai Panil Jaipin dot manku pataka iti hopon ribu poloson ku gereja dot pengukabil tanah. Miampai opurimanan di sio dengan sedar dot pinapolos siya ditusin montok idit pembukaan di tanah. Oke. Nga inapodi rogon minangulu di sion ay pangimbayat teko tirik i popentalang ke pemusarahan om nagi ay keginawaan dat agayo kontungan isuang dat ay hopod na ribudi. Jadi nunudi kinatutukon. Ngoyo na di kago di Panil Jaipin gayata i hopod na ribu daw. Oh, aku iti pamadi abayaan ni Rika. Nakuro. Haradi tambalut ku dat ay magangat da haradit main posyon haradi hot keperluan ku ditusin ka. Nunu keperluan ditusin. Oh ngayon hi Doliasani boborasi Panil Jaipin. Ay haramo tidak di tanah dohi lod ay saikar padagangon di Paulus Pilo kasyo. Nga di aku di kanu tu hopon ribu gatang. Jadi ngo nadi di Panil Jaipin anu itu sindaw hopon ribu. O ngayon nadi ruba di Paulus Pilo ni siyo bolio itana dat saikar hopon ribu. Nakuro. Kakuaan no po nga ay narongaw-rongaw dilo mantadi Andrew Talun dot tok awayaan mo tid penbor awayaan mo tid penbor niyo hitana idihom pod no ribu awayaan na dit penbor niyo rim numait mo tid duon no pod no ribu irin na di kakuan dat ngayon na di Panil Jaipin onu itu sindaw do pod no ribu na di daw bolio itana dot saikar pod no ribu gatang. Pinay naroitan do pelajaran dati ilo numotilod ay pangimbay at torogon. Kadaw. Isuang dat penguhup dati iti ay institusi, agensi rohani, teka lembaga rohani nga arikot nandahit kapurimanan dati akuri akuntungan gayatan nanda dati itusin ngontokan do pay humo edit lobi kagayo keuntungan. Sedangkan da ino poet pinaili no didiri nga iri na day panguhup no iswang dat pelayanan na binarahingan. Binara sa hititok iri numatiot ay spekulasi di rogon. Mengimbayat dati dat mamagayat akan dit panguhup ngay dati montokot pelayanan na binarahingan. Asaru mo titik ko katumbo yo kajadi. Iso no pakago kapagalan dati nga miagal ko iti bangunan gereja ay iswang dot hingga no pa kinayanon among iti Sabah teko Hilom Malaya nga agumo iga ti gereja dati manyiwa bangunan mo.
sewa bangunan gitu. Nga ori kata timpu penoi kan tuan rumah sewa subuh-subuh mo kan ke anggota jemaat i sanganu om bayaran takoi ori kot kan timpu tokom amahan di sewa nga terpaksa takon memilih di bangunan ngapuro kan podit nilan toko nga haram menyewa dot lobi kamahal ko it penyewa dot gereja om iri na hit ay bayatan na bondarin pakon na pako gereja menyewa nga lebih kamahal kan ino pa kaguhit agaya ko pio ko bungo nga ino pa isang ano bangunan nga anggota gereja to ko anggota gereja to ko nga manuhi siyo dot lobi kagayo keuntungan man tadi dihom iadaan di siyo ino pa menyewa nga mission tay ko gereja suai kairi iti to nga mo sitar dati nga ay abagalan do walay kaman kuno pa nga ay ino pa yung walay mission dahara nga tidak dapat menampung iti ay walay muntok kot para pastor man tadi dihom menyewa na di oh arohi walay di suina bolin side dihom oh siwaan na mission lah pero di kam 350 sebulan harasan tahun lagi nga ponoy kosyon 500 napuro haram menyewa dat 600 harapot menawar 600 mau tidak mau patakon na po din ilihay na po di ilo nalot ay spekulasi it aga-aga gawon dat ontung ko tiyati ka sedangkan da ino pa dahil pinindalan nudi nga montok dat pelayanan na pinorohingan nga mantan da pangimbayatan dorogon dat lobi kagaya ontung koti sekira pasiwaan musuay ka itu sinda na inupay liho dahil lembaga sekolah ngayon no kaguon mo ngano pailiho dahil pabolehan no diati lobi kagaya ano no ka iri nandet isuang ginawa dati pemusarahan dati ay katumboy yo nandori sairan iri ha ginawa iri pa indalanan dati ay araw no warning that hotspot na tuming ko doy okay nga nakaguhit kabungaw na pa kabungaw iti kamoyan dat spekulasi nga haro nagit ipagilitan iti para pendeta teka iti kita ngomositan intan na po dadi lo panambarasan lo nga demositari dadi lo bay no muntok kita ngomositar spekulasi mantadet ang ngomositar agaya pengaruh ti mositar kamu agaya mo ti yati na pati dendo nga pansomok tokod timpu dat kasunsudan amu tokon na di okon na di ko manuduk tokon na tit ay boros sa kinarahingan da timpu bay na ihitim mimbar nga popoy magon toko teko manda dati tomposio it katumbayaan di da isaliwan na mimbar amoy na po nunu na po pokot bahan dati iri na dahil gaya hidup dati itaguangan dat pangulong man na dati tainuo taliti tainuon toko nunu naku oningguwa sanditit ay pengharapan na keselamatan dati dada motet iya na pohom ay sumilih teko magindalan sebagai popo boros popolom busitit ketumbayaan kebenaran
amu nudaman piroloto ot pengintangan nu montok dot ay konuan do iso otomodon om miampai ditimpu do miagalidi iya nagi kadau nga popoburu miampai dot ay pentopot i pekerjaan da pinatumboy da kinarahingan maya dolongon nu komo na padili tampinay nga ada di man piroloto iti dan pemagunanom iti pelayanan da kinarahingan ka hingga na pati tulun dat ay okitoh dati hingga ino po hit paindalanon tay ko boros-borosan da karait tet suruga nga ino padahi pengintangan nu ano daman piduo ampain ka lagi da iya na po nga kada na damay tomposyo it kasucian di pentopot saira da iya na po nga moy ko suang isuang dat usaha iti harohot korohyanun i pensusuai dat magihum bakausinan iya na po nga agumu tamo da boras nu karait dat kauntungan da kausinan om nagi menabung o kono ko menabung nga memelit tanah om miguli-guli kad asaru da mamaguna da timpu dot papoylo kauntungan mantada usaha iti om dadamot nud iya na po nga ay pinungaranan dat sebagai sangulo na pandeta inaurapan naman ta ko kinarahingan hingga nakabatas ko manahak kaposyan nu tinanu mentekot pelayanan penyelamatan da tulun ngay om timpu da miagalidi iya nagi kadau nga katarimo kay gaji di kanu dot mananggung got tinanu om nagi karuaragano okay ino pa din tanitid sebagai sangulo na pandeta nga ay halipiad sebagai sangulo na pandeta nga amu to kay insalawon dat itinapot yelo nga tulo ni bogya bogi ay kay du duman taditit kamoyon dot kahaharan tay ko kumaya tay ko orohyani dagyad har kalabihan tu haran na po kalabihan nga asanong dan da papaindalan dat pelayanan ka om iho lagi ako saro nga di kadaboro sebagai pendeta iya ti piad it anggota jemaat biasa nga tok ogumo pada tusin puhom man kuno pada moyo kuno papiri ko ti harangai keperluanom tanggung-tanggungon kuno pada may na pari ka tam nunu keperluan nu ka iya dadi ginawa to ko iya nga iya di kalau kita kuno susah makaposyan nila di kita nga iginaw da may panguhop to kiharap ko dati kaya ako pada ino po hit kamuyan da hitid spekulasi uli para pendeta nga ay terlibat tilon isuang dot kasuang iti kamuyan dot campaign ilan buburasan da campaign la boy campaign dot kahaharan ay iya di mo ti iyati nga popoli bati gya dila sumuno bo ipastor ko pakago ka ang atay to ko isiyo ka o isiyo tu o gumu atumbayaan kung bala ko naging haratulun dot may panguhot
ketua gereja kodiki kasih ya ketua gereja ila gereja hingga kasih yang pengka oh kanam nanti ia sebagai ketua gereja tuh kotumbayaan di jemaatmu mokot sokot kahin do kayo jadi alumis pubada hapira mutan tinga kalang sananda ain de lumayan ke pino mokot sokot lah jadi iti tong mo sitar datinga isuangi de ai pagumbalan yelo nga tulo ni kadao harai kapurimanan de aga-aga tumanud kono patinga kanu patioti pebolen no pati tanah de dia kanu kande keuntungan de tioti atau ka insalaon de yelo nga kasuang lagi pagumbalan de miagalindi itu sebagai tulun oh iya to kay tidot ay mandorogon tempuron ako okay. Jadi ini padihi keperluan nanti dah hitinga ay menongkiat tokotit tingkawa da pemagunan ngoritan dah hitid montok no posangulu na mositar apa tu to popon sadu isio mantadet tingkawa da pemagunan om papatumboya isio koposian dau montok ko kinorohingan moid isian pa nga kanu dot papaintalang nuni paintapot nunu horati sumili sa ulo na Kristiyan. Mandasya pututo it kaisisan daw monto kanunu na po ikanu dot manumpalid da kapasian daw mantad kinorohingan mongoy dot iswang nga pekerjaan da agayo da timpo da bayno. Alansan na kinorohingan mentokot insana ni pananud daw mo edad kopiagal ni Yesus iswanggot ginawa pemusarahan koboboroson koboboyuhon alansan na kinorohingan demonikid de patulun nga okon ko momoguno di ay kasapan diolo kopintaron diolo do mamiragot tinan diolo teko manalib-talib moidot iolo na padadihom harodahot ay kalayakan dilo popoburu dot pekerjaan di osonong ko pinatako kinorohingan haro iso it istilah dot iswanggot isong karaja aku atumbayaan ako dot okon ko iti tong mo sitar nga montok nagid sontob no podit paing karaja bo harati undang-undang akomodot conflict of interest hingga sebagai sangulun komositar ako ino pa ringkas dahil nga aiso dahil sumber desuai ka sangulun ka sigu ko no kada na hari suai ya dadi kamoyan di ba nga nakura tu hari tamodon dati moy dot ina padahit karaja dati dahiri tujuan dati kain kokotan dati nga ada imbayatan di karaja dasuai atau poti bagi abo sera na po dot ino karaja nu haro pagi human suai nga iri ni momonsed ino pohit karaja nu di nga silih panda sampingan kay miagalot anu takot kapagalan lang miagal sigu i anu nad kapagalan ri nga monopot ti manda kopyo yan pa nga sa ulo na sigu nga hara kabun mo mongiro dot kabun gata ka kabun sawit saya kira na po hara kabun gata no atuong tumuhon ka na tumuhon ka to 5 ringgit sa kilo tumuhon ka na may pamutong
pukul 4 ke pukul 3 ke suabon. Pukul 6 masuk. Pukul 7 mau ina sikul. Mau sikul, hari katlas sikulan siodop ko. Nakuro tu siodop. Kakuan po nga hara karaja no suway. Ko i karaja no. Di pentopot. Suway kairi sekira hara sawit no. Asaro ka sumuti, asaro ka ponting kerja, awal ko muli, nakuro, tumoy pangaraja di kabun. Man, pondo anuay karaja rumah itangan, ako tumaga ko no. Iri no kakuaan ni din aiso dadi karaja on do suway itu aro no pondo nga ino ko hitumpuan no isuanggat karaja no ko piyo nga tumaga. Pain kana gid isuanggat palenan do kinorohingan. Topot na gid iati no pati nga nenuan dot kinorohingan da kuasa dot kumaraja mengatur itu pemagunan. Nga kadad gisombo ino pohit tugas supaya topot nga otang kiadan dati. Nuno tugas dati inailan dati seninaritik bacaan penatalayanan suway ko okon ko ay so na suway ko popoindalan na palayanan kumakin orahingan. Nuno milam mangimbayat dati ay kotingkod tokod isuang na palayanan itinut haragya buruan no suway. Nunoy momon sa idiyad ina pa itupus no kumadit sawon no nga niya gali di kumuri-kuri kakuan po nga haro na isuay may angil-angil yun di marit jadi paingkana gikadaw tit isuang na palayanan nga kito hibirogon dot ina pa imilamay pamiragil ay kaparagaton disyo dot isuang palayanan nga iti kahaharan ko magunan topot kalau manok sayra na po na sibuk to kanon do ya kasibukan nga hinggo po kano to ko popindalan dot ay tugas-tugas dati koy hiyon hindi kasibukan. Oke, jadi ino po di keperluan dati dititinga man to katudi tong kiadait tio didi ko pagkuro o gumu mo tidak ayatin doon mana dati imbulaya ito piyo hara iya kagoy ayatin din ay cukupkanlah dirimu dengan gajimu hilo nga midoy dati man pokogoso ilo panambarasan ko sa abo na bay no ya iri nori kasi panuon to kakatun kapagalan nila manok to ilo na may pagompong siaran to miagal na pala manok nga ilo nakaraja ay so nakaraja suway nuno pakaraja manok pa suway hari banda may kutok nga iati may papikutok o kaniko may pikutok to mo ay so yung manok to kita dati mo nikid-nikid dolad may pa nakikutok hari ini kutuk nga kapiruba na to mo antatakan iati igahi po pisabong ilo manok intahan to kano patugas ilo manok magihum makakanakanan iri no ay so in komondot ba may to kay lumba ay so na tiyo di iri no dilon iri no wo sigaga kasili ni di kapagalan ng manok jadi keperluan na padi dati nga purimana na dati ina po tugas dati isuang na palayanan nga kada gisombo otonog mantadot kahaharan na pamagunan kada gisombot otong kiadan to kati palayanan sa mata-mata dot ay mamagusa do kauntungan na pamagunan
Tu itinopot pinatumboy da kinarahingan montok dati nga mana dati buru-buru da damot om panguhuk dati pelayanan da kinarahingan nga iragon nga otirik nagi patakon da kinarahingan montok da pelayanan irih nagi mandiragon gunawa da manumpalid dati itusin da patumbayon da kinarahingan kuma dati montok da pelayanan irih nagi ingon diragon guno da manumpalid tanah gunon teko kahaharan dati moy dat itina papalayanan nga kanu patilambusan nga iri lagi mandiro gan guno dat manumpalid iti tulun. Uwan sa ida kinarahingan itaman idin ipamagunan patakan di pinatahaki tulun antakan idi irih lagi ginuna dirogon no manumpalid. Jadi otirik no tigalo rogon idlo nga tumbayan takod sakira na pod mantado panguhupan da kinarahingan nunuh pia latirik kilorogon nunuh pia panumpalid dorogon nga ay anu toko dat manalibamban sakira dat hiti toko na kayanan dit napalid nga kada na pa sa duo pagulian na dati I will go toko toko na patilambusan ni tirik da kada to kana may patungko sa itirik idiragon dat moy manumpalid da tangulun ngay disambot iyala na pa nga ay bayatan o arato iswang dat pagumbalan. Okay, pahitian to kanati pelajaran to ko ano misisa to kan iswang sa may kinarahingan o sundo iswang kerjaan surga kung sikaw dat kasuwaban diti makain pupus kag hati panambarasan ay ada puruan naman ito nakalayanan ang naratian dahay dat inapayragon nga ay og gumo no payralan disyon manumpalid dahay gisambo inapahit palayanan do pandalanon dahay muntak dia nga ako tilambus nga sakira dahara ipagilitan dahay arato do iswang pagumbalan dorogon uhupay nila do gumuli kago tumanduli pamanungkian santa bidit ay karato dia lag iswang at kaposian na rohani kalansanan na kano dahil magyuhop iswang na palayanan dat ay hingga na po kayong kakatan dahay dating po bayan sumambayang nagihay muntak ko ang sanan para pandeta paruhang ang tanganak yelo mo'y ino po hipong malahawan dilo sebagai sangulun at pengerjaan no nga kanu dadi lod patilambuson niyampay kasanongon om nagi kaparagatan dilo kada dahil palagasan arato kada iswang pagumbalan to iyalo na dahil tulun-tulun dit numano patumboyo da mamuruan da palayanan da ay hitid kininon dahil isa-isa ang pagkanag yahay nga kanu yahay dat manhak sa kadung kumatango masitan ngay kanu yahay manhak panghupan maya da nuno po hipalayanan dat ay pagyuhupan dahil ipayon dahil kung sikaw Tuhan to berkatan na pagindalanon buru-buruan dahil dat kada dumay no ang simbayan ang pasalamat na dahil kinasambayan hay iso nga Tuhan Jesus Amen. Okay, ingkano kapag yung payan natin kaswabon ba no? Hinako po, kapiruba ako doon kaswabon da swab. Kasanong kasutian dat kira-kira tadaw di titarikot. Di mo maguna di sampon na kabang lagi. Nga, nugar di pilihani kagad di. Isay daw kayo himoy ang puya dot pambulutan na hari raya sanong-sanong dati kadan ang adot ko 2 na taon dahil sa hari raya di wah inako po
kapisanangan na pupandalan at buru-buru na tanang rumay.